Ahile sopi ulanau te ho na bonun video tha ve kidingin kahin lem che kidve 12 June 2025 Thursday nia Air India huikung to se chungchang thu hi hinsei te in tin message tampi le call tampi jong kamuin ahile news simlom lom akhi lo je chun seiding jong chu ha sa ka sa in sei loading jong chula nang ho akuna request tamta ki mu je chun no mo ka sakin in ipichu hitale news group ho dunga kona jong thu chin imama inamu wa ina heta diu ta san jong omin ke sang jong nana het chin jo diu jong ka ta sanin ipichu hitale echi huikong tu se chungchang thu to ki joma hi new khat in sei ki diu a he mai hichi Air India huikong tu se na hi wangsit na chungchang hi jong le wangsit di set ka sa na khat cho hi le ei ho mi khat jong ana jaw kha khel pa cho da ka sadi sanin hi athusim new khat ki sut na kona akimudanin hichi cabin crew lamnun thim singsun kitinu hi ningkum 2024 a cho hichi ato na hi analut pan danin akisein alim amel jong hi ahoi selin khangdong cha jong hinalain tin khangdong hin kho aman nup dilai ta a hitabang tu sit atu jing hi puna nom thlen hi jong le mimin ipel thailo itu ding mong jong a hi ti in lamai jing oitin adal ha anu apa ain sungmi tia ho zo se jong pathinin hlamon na pi mai jing hen ti chu ithum pi naw hi intin ahile abarin chi paiwetin hichi Air India huikung tu sit na thil so hin mihim aza asim hin kho analine aviation lama dingin mitsin hojin ni len ta in apangin hi hichi tabang thil so hi ahoi lai gam hi le aki khat hlen chu jong le koiman jong hi tabang thil so gim nei ho hi tu ding le mu ding jong kinom di lo hi aviation lama thipna nei ho do na aneun hichi thil so hi India gama dinga aviation lam thil so gim nei ho la azong agim nei le anasidi set hi tantem ati vin hi ahile ipidinga hi tabang thu chu ki dongwa chuti lowa chu ipp thu do na nei vem ti ho hi ga veu hitin hichina dinga chun anai pena jan hi a Air India huikong tu sit na hi ga vel hamasa lewan Air India huikung Boeing 787 Dreamliner hin passenger mi zani le som lilani apwa London khopia dinga hi Ahmedabad na kona ki paddo ahin hichila achun crew member mi somlani jong ajaw thai na hi ahile huikung chu aga lendo jo minute khat jong thengnai lowin huikung chu ahung le hi su pai ngalen chomlo ka in tul aboin apu za ta na hi ahile hichi huikung a hi huikung tol atha jong kimang ahidi puin hichi huikung hi captain Sumit Sabarwar le co-pilot Cliff Kundarin command abol hona hi Captain Sumit hin 8200 hours flight experience anei ahin co-pilot Cliff Kundar hin 1100 hours flying experience anei sa hi ATC ho akona thu kimudanin huikung chun nilha alam nidan khat le minute somthum le ko hi runway adal ha chizawa chu mayday call hi ain bol pai nga lo hi hichi mayday chun ipi avet sa hamiti le huikung chu aboi khat uma huikung tol te ni chun ipi pen boi hiding hamti hi a het hon lo ti na hi hichi mayday call chu ATC hon a hin don but pai nga lon chu chun huikung lama konin don but na imacha amuta povin hichi zo chun thilpu ke gin khat na sata khat aza pai ngal ta ve na hi hichi Air India huikung tu sin hin wanoi pumpi mi holung alain news agency hole social media ho in ha ta in athang jing tain India gama huikung tu sit khalo hil abang jing in hi hichi thu hi international changea itidana ha ta ging do jing ham itile hichi Boeing 787 hi huikung dang Boeing 737 ho banga tu sit tu jing jong hilo hi hichi huikung Dreamliner hi Boeing te adinga project thu pi ta 2009 kuma anasim do kharahin 2014 kuma chu Air India te anapi do hi ahile tu sit atu hi Dreamliner le Boeing 787 adinga tu sit gimnei ta su masapen hikida hi masanga chun chuti ta na sata tu sit na hilo engine failure ti ho neu cha ana tu jing nawin hi jong le tu chunga banga hin mihim aza a thina change ima ana tu khapu na hi Dreamliner le Boeing 787 adinga tu chung hi tu sit na samong mong ahui kung na samjong ha ta pu ke lewa tu sit atu hi
Flight Trader 24 kiti airline data ho la khomji hichi service akona ki mudanin hichi huikong barometric altitude ti chu alen sangdo na asang pensan chu 625 feet ahin a airport chu sea level akona feet zania sangdo ahikinin chuti ahile hichi huikong hi hata a ahung le hi su masanga hi feet zali hambo ga leng sangman tina hi ahile mi hondo na bol ho chu hibang weather hoi sunchang laita hinalaya ipiti mongmonga ipin asu mo chobanga gimnei tu se na chu atu jingo hiding ham ti hi hichi huikong sunga hin milin milal ta ho jong atau ve ti thuthut akimuin former Gujarat CM Vijay Rupani jong hichi huikonga hi anatau danin thuthut akimuin hi Gujarat Police ho saidanin hichi tu sit ahin asunga to ho koima asu chapui ativin ahin la khonungin India akon mi aiwanga Britain chengta pasal khatwang asu cha eti thuthut akimukin in hi ahui kong tu sit chu thuchom hitale akita dan le akita namun jong hin ichan hamin asit nabanin thil asu se be che kinin hiji chun hichi thil so hi khatweya akoma thil ni ki susi to kibanga hi aji chu hichi huikong chu airport runway khaljema Meghani area ki tila BJ Medical College la chu gachokit na lai set hi hichi medical college hi Gujarat sunga dinga jong amin thangloi khara hikinin hichi pera chu asunga medical student ho tampi chu lunch break adinga achi pe no hi in huikong chun chuchi student ho umnala ta chu abo kha jing danin akisei na hi hichi tu sir ami athizan hi kichin ta in aki hanai pu in hizong le Gujarat Police ho saidanin mi jathum wang awal tai ti chu aphochinu na hi chuti hi le huikong sunga passenger zo si le tula mi ho jong somnga somguplam hi thina tu hitading ti na hi heti thil su wang hi gimnei momong jing a hi in doctor ho chun aki sukha ho zendam ding angai tu un chwa thina tu tamta ho jong chu am ho medical school a student ho mama a hi ti jong chu a hengal kinun hiji chun apu na naw cha sangdi senin hi Air India in ahui kongu flight A11712 sit hi namdet na anei ngalon hichi hui kong hi Ahmedabad akona London zona chia ni thalam nindan khatle minute som thum le git hovela hi kipat to a asunga chu passenger mi zani le somli le ni jong zaw a hi dan mu chin thei hi hichi tu sin hi India sung mai maya dinga wang sin na hi pu in international change dinga wang sin na khat thu su te lo ta asu doi na hi British Prime Minister in jong hichi thu ahin tweet ahin bolen hi ahui kong kita dan mong jong hi ga ngai tu le jun hui konga hi thousand dim sera ki thunga alen do zo zowa hisu a ki tang ha pu ke jinga hi je hin amei kong jong hat ma jeng ding a hi in koima jam do naman phat ding ti jong chum theilo ding ti na hi a hi le chi tu sit thil su chung chang thu a hin do na za tampi ahung do in mabana haptai zan ham ka hepui hlai zan ham ka hepui athu aki khol chin masang se a hi do na cho tang lo ding ti na hi a hi le hi video limla ho ko na hin ga he thei khat cha hi le hui kung atomei langa black box kiti ki koina lang khu apu ke chun ato kha lo danin akilangin hi hi chi khu a hin la do wa hi le cho akona cha sunga thil su le thil dan ho chu I chan ham wang a hin khol do thei diu hi chutia chu hi chi hui kung hoi mama boina ima jong nei khalo hil kum so ta sunga record hoi mama ananei hui kunga hi chana tu set ana hlun jing thei hi itilam dol thil su ham ti ho a hin khol do wa te diu kinep aumin hi tu hin aviation lama thepna nei mi ho in ata sandanu le agin mo danu cha hi le hi hui kung hi double engine failure hin ti ati win hi hechilai ta hi agidan na khat chu hi hui kung ho hi international specification changea dinga thlingzo dinga ki sima a engine khat asit jong le engine khat se a jong hui kung chu leng theya hung ki lenga theidinga hi ki sima chule a hui kung tol ho jong chu hi chi chan bol theina dinga chu ki hila ki thim chu saw hi a hi le chu bang weather hoi sel namun le sunchang lai ta chu engine ani nia asit jing ding ki ti chu ta san kit lo a hi na bana hi tabang thil so hi jong an khabe be lo hi a hi le agin mo adang khat cho hi le a engine ani ni lama hi aga alen do til wa chu wa cha ho hin a engine la ho abu kha wa bat strike kha heding ham ti jong hi a hi kinin chuti a hi kha lawang chun chuchi hui kong fit thom cha ga aleng do bep na lai dinga chu ga ki gon tu phat wang chu talo ding ti na hi he chi theory hin double engine failure a hi ti gin mo na cho hin kho kha kit a hin
adang gin mo thei khat cha hi le hi chi hi shading jong nop be lo hi jong le hui kong tol te ni su khil na akona hi khat to ding ham ti hi chubana adang gin mo kit khat cha hi le thau athun da nu cha thun di lo a hi khadem ti jong he hi hui kong thau chu athun dim wal je wa hui kong chu leng do but lawa khil hapai a hi dem ti jong hi geldan khat hi kinen aji chu alampi ki muchen theilo ding ti ho bang chula sunchang lai ta chun a hi thei ding thil jong a hi kit puin pilot te ni su mo hin te ti jong akisein hi jong le tu chana hin wang imacha proof om theinai puin hi a hi le tu hin do na apoi mo chi ni awa na lain khat na cho hi le hui kong chu luiwala atha hlom hi tading ham a hi lo le ani na chun hui kong tol te ni hin su hil anei hon a hi khadem ti hi aji chu hui kong khang thu sima hi chi te ni hi hui kong alen do ting le mi zo si lung suling pen le ki chat pen cho hi in hui kong kholjin na adinga ti zat na pen khat zong hi aji chu hui kong chu niam cha leng na lai hi ji chun thil khat asu hilwa a hi le ki le do na ding chu lampi thei ji talo hi pe cha na ding in hi tabang thil anasu sa ho neu khat ga veleu hen 1987 kuma Air India flight 855 to Mumbai kona Dubai zona anachi achun alen do zo minute izan ham khat zo zoin Arabian tuipi la in anakhil hata na hi hichithil su achun mihim zani le som le thumin thina anatu in hui kong tu se tu na aji chu hi le faulty instrumentation le special disorientation ji hi akiti na hi abanin 1993 komin Aurangabad na hui kongin runway truck khat aphut kha in mi som ngalanga in thina anato na hi chi hui kong tu sit na ji cho hi le hui kong tol pa su mo le por perimeter control ji hi akiti in abanin 2000 komin Patna Alliance Air Flight 47122 alen do zo zowin anakitang thakin in mihim som gu min thina anato na hi chi hui kong kita ana ji cho hi le engine failure le atol ho thim na in ata jeb lo ji hi akiti na hi hichitabang thilsu hi India gam se asu hi puin gam dang in jong ana sui na hi 2000 kumma ma chun Air France flight 4590 chu alen do masanga runway a thlai line keng chu thi khanin asut wang kha ji in anakitangin tola mi li zaw na in asunga to mi zala ko in thina anatun hichi zo chun hichi hui kong Concorde kiti chu anaki chol sa tawe na hi 2001 kumin USA American Airline flight 5872 JFK airport akonin alendo zozobin anakitang kinin ahui kong tomeilang radar chu asim phat naw khat akisu lo zein anaki elhain anakitangin mihim janil som gublengain thina anatun hichi American khang thu sima denga hui kong to sit to gimnei pen ani chan na ina pangin hi Chuban in 2008 kumin Madrid Spanair flight 5022 alhalam setting them khat akisu lo zein Madrid Barajas airport akonin lengdo thailawin anakitangin asunga mi zakhala som segilani tola achun zakhala som ngale li in thina anato ine hi hechithil su ho hi vera hi le hui kong alen do pet hi hata apoi mole tizanum ta hi dan hi het thei khat hi ahile zanhia Air India thilso hi anasama ma jengin mihim athizong atam ma in India hui kong tu sit na anasapen hi dinga igin chat mai theu hi hechi sanga na sajo khat 1996 kumachun anaso in char hi mid air collision ki tipen tu sit na chu India adinga anasapen in aum jing na line hi hechi tu sit na chun mihim zathumle somli le ko in thina anatun ahi wangin hi chi hi India gam sunga thil so hi zongle gamdang len na chi ki phu khati na hi ahi le tu ni ahin India gam sunga dinga agam mi mongmong hui kong tu se na a thina to mi zathum walam awal na jung ahung do ki ta na hi le athite asopi anu apa ho cho achomin ki koi ta di le hi chi hi India adinga jong puna num ta ahi in adi sena Air India adinga puna num di se ding hi ahi le Boeing chungchang tho jong do na ahung do tain pre-market trading azong stock mu ha ta in ahisuin Boeing 787 part ki sim thu azong gi na le seipi masat na zat ana umin hi New York Times reporter Sam Salepur in claim abol na khana chun Boeing hin apart so hi supplier za chom ho kona la khoma hunama hi atu manwa hi chihin ahui kong aka adunga kho awang lai niau cha asim do a hi chi ho hin hui kong ha ta atha sam sa a adia hui kong alui ta ho adinga atha su hloma apan sa hi atina hi ahi le hi chi Air India hui kong tu sit chung changa jong hi chi tabanga chu akibol je asu hi dingam ti jong hi ginmo khat ahung kinin hi
Dreamliner hi 2014 a kona Air India to hung ki zop man a hitain hi ji chun thu chin wang het a ha sai na hi chubanin Tata Group te chunga zong hin do na za za ahung ki bol tain aji chu Tata Group in Air India anala owa chu Air India hi dinmun hoi lo ta ana hi a ato na si ti ho air condition chi lo a hi lo le toilet a hi ding banga chi lo ti ho za za na hi complain ana mu jing oi hi chuti hi ji chun Air India te hin safety lampang hi angai ne mong a hi khadem ti zong hi lunggel ahung umin Tata te hin a airline no akisu lo na ho hi a hin sim phat te duty hi mi pi tampin akine pi jing khat chu a hin a hi le tua hi chi tu si na na sata ahung so kit le mi pin Air India ata san na hi hladai be ding ham ti zong hi ta sanau min a hi tu chung Air India hui kung tu si na hin India mi se in thina atu hi puin asunga chu British National mi som nga le thum Portuguese National mi sagi le Canadian mi kha jong zaw tha a hi in India mi mong chu za le som ko le gu zawa chila a chu mei hlei mi khat le ei ku ki mi lamnun thim sing son ki tinu jong cho ana zaw tha kha hi 2010 kuma Air India Express flight 812 Mangalore to sit anatu azong chun mi him za le gu in thina anatu in DGCA10 a hui kung black box hold on ading in nithum asulunu na hi tu chunga wang hi chu sanga cho bailam zo a hin mu do wa ipja hui kung in tu set atu a hoi lai chun asu mo a chuti ham ti ho atol ho mit mo ham a hi lo le a hui kung pu mo ham ti ho thu chin a hin het do wa diu hi ikine mu na hi chi gam khan adinga zoom le za cha na mai a hi ta point international changea mi ho lungkidan sa le tiza sa khat a hi in hi je hin hi chi ta bang hi avelen jong so kit da le dei aum the na hi he che hui kung tu si thua thu chin imama aki khol jing lai a hi je hin a bon cha in a thu chin aki kim thei pu in i jong le tu ni hin hi chan chun ananga phonotin thu chin ahung ki het do lam le sei kit a hi jong le ban in sei kit diu ai mai na bonun stay safe and stay blessed.